Dobro jutro in dobrodošli na letošnjem sestanku. Ali smo vsi tukaj? Tukaj. 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 Prisotna. Lahko malo bolj na glas. Jaz sem pa na bolniški. Jaz sem pa tu. Imam eno malo neprijetno novico. Naš sončni sistem je premajhen za toliko planetov, zmanjkuje mi energije. Zato moramo nekoga izločiti. Ne mene. Ne mene. Ne mene, ne mene. Ne mene. Lahko mene. Ok, zemlja gre. Bomo glasovali, da bo pošteno. Jaz ne morem iti, sem prelepa. Jaz vam nikoli nisem nič naredil. Jaz vas ščitim pred kometi. Mene ne morete, ker vas ščitim pred soncem. Prosim, dajte mene. Ja, prosim, če ne bojo mene naselili. No, bomo glasovali, da vidimo, kaj se zgodi. Jaz glasujem za zemljo. Jaz tudi. Jaz tudi. Jaz tudi. Jaz glasujem za Pluton. Jaz tudi. Jaz tudi. Tudi jaz. Jaz glasujem za Saturn. Jaz glasujem za Jupiter. Ok, imamo izenačenje. Najboljše je, da se odločimo z starodavnim dvobojem.